Kam cibenta ke National Oral Health Program and National Tobacco Control Program. Neliang ko Urban Primary Health Center Lom Keruang, Curup ia krek lang maka 100-bedded MCH Hospital Joai, hak jepau terik, depan man ke Dental Awareness and Screening Camp, hei wagi man bay man pa day langgi kena dewan ki wau ia cibenta. Hagan ni lang cepa wau ia uap usnyau ia iklam ibetai nagi berustat berucempang ke Health Department, neliang udayo lang pakma asisten WH nong Lom Keruang, de ewi kentin yakmat hajrong getong yang ni lang wede kursu kentu joru yagi man bay man pa wau ye krek lang wai wau chimkia ya kam gini ki kobuksier ki wa kacnat krek kam ichat ikhya wanra ki hepo kacnong gatau ko Dr. P Sokmat BDS haiklam ibatai yongka da khana ko ye ki rukom wau ye u e da ye gilemen kam tam ha ki niki por ki sngi wakat ni wa bon ki khana rap smat bah ki yo ibam knyang ne kchut lemen cok-cok debatai penyu ko lai khana komon irukom kurchut lemen wai ki ki jait ba mo ye wanra ye chat ikhya ki lemen Neliang ke Jane Rambai, Adolescent Counselor Health Department, da khana ke waga chnat krek kam icha ikhya, haga thong opon mon ya ki imlang sa lang, yong ga yung ga sem ga chnong ga thaw ko miat wa bha, wai lek nei tinjo yong isi roi ke perthai nei daw isi wa mi nei drugs, wa ki wi gi jai di pun mo ai. Ongo wa MG ke benta wa kro yo ye le ye te, la da ki man bai man pa ni ga chnong ga thaw, kwa ki wa yo ya rap lang ba yong ki. Cok-cok agni ke sengi Dr. P Sokmat, depan man golek ya ke screening camp, wede sam ko ki brut lemen dai lang ki dubai lemen, cawaro ki bari wan cimenta, kat wan liang ki bru ke UPHC Lom Keruang, depan man ki ye injek ki kena. Camping kita gams di pasal lemen, di brown di buat sedikit, di papan skam yang kepriat jangi apa kan, cintur. Di lada sedang macam bam pinyak, sama dengan lor kepoi ke sini sebuah. Kadang kau yang halal dalam sup ban suman, di bujuk film semua tu kajing berjingpang. Nah, kau yang buat ni dan sen ni bedeng ni bahasa brown, hangi lah suatu inu malah. Kadang kau yang aku buat hangi pergi ni tak buat, tu basau, tu basau ni kajing tak jangka. Waktu lor gamat jangi berok kawai mah, jangi bagi jingpang, tiba unhealthy kuntu jingpang tiba bun sini. Tiba tiang, tiba pun meluk gitu, tiba nak gitu ki jimbam kai gitu ki chips ki biscuits ki gitu ki chocolates gitu ki sendiri ki bidak jangi mah. Berarti jing ladang kerset lemen ru ladang laban kerset lemen kasni ketaruh kan sendiri ki bidak jangi kan sendiri ka shifter jangi. Pada ladang di tanggi bam duma bam bedik sikler ketur kan sendiri ka. Kami mesti tanya ke sentur jangi ke pasti kan macam ini baru kawai.